chưa lo chưa rồi nhạc âm nhạc nha âm nhạc nha nhạc luôn đấy nhạc đấy xuất sắc biển đêm Arctic biển Arctic nhưng mà là đây sân khấu đây Kā jums patika? Skaisti. Nu ko, vasara patiešām ir sākusies, kurortu svētkus mēs vēl turpinām svinēt, lai jums brīnišķīgs vakars Jūrmala. Brauciet mājās galvenokārt droši. Viens svarīgs tāds fakts saistībā ar vilcieniem, ja kāds to ir palaidis garām, naktī būs papildus vilciens no Dubultiem uz Rīgu. Pulksten 12:37, tas apstāsies Majoros, bet pulksten 12:40 no Dzintariem un Dubulu virzienā vilciens no Majoriem izbrauks kā ieraksts pulksten 00:21.